Ni Mena Official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Perezida Ndayishimiye yatangaje umugambi wo gutera Kigali. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko afite umugambi wo gutera u Rwanda akagera i Kigali mu gihe umujyi wa Bujumbura waba utewe. Ndayishimiye bigarutseho mu kiganiro aheruka kugirana n'ikiganiro n'ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango. Iki gitangazamakuru cyasubiyemo amagambo ye avuga ko u Rwanda ruri gutegura gutera u Burundi rubicishije mu mutwe wa Red Tabara, uvuga ko uwo mutwe nuramuka uteye Bujumbura nawe azahita atera i Kigali. Ati turabizi ko u Rwanda rurimo kugerageza gutera ruciye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rubicishije mu mutwe wa Red Tabara. Gusa twe turababwira ko niba bashaka gutera Bujumbura baciye muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko afite amakuru yizewe yuko u Rwanda rufite umugambi wo gutera Burundi, gusa avuga ko mu gihe byaba bibayeho intambara yakomera ngo kuko ishobora gukwira akarere kose. Ati igihugu cy'u Rwanda nta mahoro cyumva gifite kitarimo gushotorana, kiramaze gushwana na Uganda na Tanzania, ubu kiri mu ntambara muri Kongo ari nako gitegura kudutera. Yunzemo ati ntituzemera kwicwa nk'inyamaswa nka kuriya barimo barabikorera abakongomani, tuzarwana, abarundi turiteguye. Ndayishimiye yavuze ibi mu gihe amaze iminsi ashose intambara y'amagambo ku Rwanda. Ni intambara uyu muperezida w'u Burundi yatangije muri Mutarama uyu mwaka ubwo yari kumwe n'abadiplomate bahagarariye ibihugu bitandukanye mu Burundi. Icyo gihe yumvikanye ashinja u Rwanda kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye, anateguza amahanga ko natagira icyo akora ngo ahagarike u Rwanda ashinja gutera Kongo, intambara izaba iya rusange. Muri Gashyantare mubwo perezida w'u Burundi yari yasuwe n'abaturage b'intara ya Kirundo, nabwo yatangaje ko ari gutegura kujya mu ntambara n'u Rwanda, asaba abaturage be kwitegura kuyirwana. Yabwiye abo muri komine Bugabira ati mwebwe mwitegure ntimugire ubwoba, bariya turaziranye, mu Bugesera murabiziranye, kuva ku ngoma ya cyami ntibigeze batunesha, ubu nibwo badushobora. Mubibutse muti muzi ku Kirundo aho byavuye. Mu minsi ishize nibwo perezida w'u Burundi ubwo yari yitabiriye amasengesho y'itorero ryitwa Eglise Vision de Jésus Christ yumvikanishije avuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye. Avuga ko nubwo rufite ingabo zikomeye, izo afite zirenze. Avuze ati ibi barota ngo batera u Burundi njyewe mbifata nk'ibisanzwe. Narumvise bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zirakomeye, ntiyo muba muzi nanjye ingabo mfite basha. Iyo baba bazi ingabo mfite bazimenye gute bagataganira n'Imana ngo ibereke. Perezida w'u Burundi kandi yateguje u Rwanda ko nirutera igihugu cye, ingabo zarwo zizaribwa n'amavubi. Ati u Burundi bufite ingabo iziboneka n'izitaboneka, u Burundi burarinzwe ndabibabwiye, dufite ingabo. Iyo baba babona ibyo mbona, Imana ishobora kuvuga iti mavubi mugende murarye, amavubi akabarya. Ndayishimiye yavuze ibi nyuma yo gushinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'amabi arimo ubwicanyi bushingiye ku moko bumaze igihe bubera mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda biciye mu muvugizi wa guverinoma rwavuze ko ibivugwa na perezida w'u Burundi bitangaje kuko akomeje kurushotora mu gihe inzego z'igisirikare z'ibihugu byombi zikomeje guhura mu rwego rwo kurebera hamwe uko zarinda imipaka yabyo. Ati ibyo bivugwa biratangaje kuko mu by'ukuri inzego za gisirikare n'umutekano zo mu Rwanda no mu Burundi zari zirimo zirahura kugira ngo ziganire ku buryo twarinda imipaka yacu dusangiye, bijyanye n'ibintu birimo biraba mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo icyakora akomeje kuvuga amagambo arushotora mu gihe Perezida Paul Kagame yaherukaga gutangaza ko hari igikorwa ibishoboka byose kugira ngo umubano w'ibihugu byombi umaze igihe warazambye wongere kuzahurwa. Perezida Kagame yabitangaje mu gihe mu minsi ishize abakuriye inzego z'ubutasi z'u Rwanda no mu Burundi bahuriye i Kigali no mu Kirundo mu rwego rwo gukemura amakimbirane ariho.
Reka dusoreze amakuru yacu kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti Nduhungirehe amaze ubwoba Perezida Neva wikangaga igitero kizava mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje gutungurwa n'amagambo Perezida w'u Burundi yabwiye BBC Afrique ko u Rwanda rutegura gutera u Burundi rugakoresha Red Tabara. Kuri isi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yagaragaje ko hari ibiganiro birimo guhuza inzego z'umutekano ku mpande zombi kugira ngo zihoshe umwuka mubi w'intambara n'amagambo atagira rutangira agamije gushyiramo umunyu. Nduhungirehe yagize ati aya magambo ya Perezida w'u Burundi arababaje cyane ko abayobozi b'ingabo n'ubutasi mu bihugu bibiri biri mu biganiro muri kino gihe ndetse bemeranyijwe umwanzuro w'uko ari ngombwa kugabanya ubushyamirane bwa gisirikare n'amagambo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga ko aheruka kuganira na mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu nama yahuje ba minisitiri bo muri Afurika y'Iburasirazuba n'abo muri Afurika y'Amajyepfo i Harare muri Zimbabwe tariki ya 17 Werurwe 2025. Yavuze ko bombi bari ku rwego rumwe rwo kumva ikibazo. Minisitiri Nduhungirehe avuga ko u Rwanda rukomeza inzira y'amahoro hagati yarwo n'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, gusa rukizera ko hakurya y'Akanyaru abayobozi bagabanya amagambo. Perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye BBC Afrique ko u Burundi bwiteguye guhangana n'igitero cy'u Rwanda, avuga ko ubutasi bwe bwamubwiye ko u Rwanda ruha imbaraga umutwe wa Red Tabara na M23 ngo bazatere baturutse muri Congo. U Rwanda n'u Burundi bimaze igihe budacana uwaka, aho u Burundi bwafunze umupaka wabwo buvuga ko u Rwanda rushaka kubatera. Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyerura ariko asa n'usigira umutwe wa FDLR u Rwanda rushinja gukora jenoside yakorewe Abatutsi ndetse rukaba mu mitwe y'iterabwoba ku isi. U Rwanda rushinja u Burundi gukorana n'uyu mutwe wa FDLR haba i Burundi no mu burasirazuba bwa Congo. Ni Imena Official. Dukomereze kuri ino nkuru igira iti Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rufite impungenge z'umutekano w'igihugu kubera imirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asaba ko kugira ngo ibibazo by'umutekano birangire ari uko habanza gukuraho n'akarengane gakorerwa abaturage. Ibi yabigarutseho kuwa mbere tariki ya 25/2025 mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC yiga ku burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bwatekana. Iyi nama yitabiriwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo, Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, Andry Rajoelina wa Madagascar, Dr Lazarus Chakwera wa Malawi, Matamela Asila Mafoza wa Afurika y'Epfo, Dr Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na Hakainde Hichilema wa Zambia. Perezida Samia Suluhu Hassan, Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yahagarariwe na Minisitiri w'Intebe Hamza Abdi Bare wa Angola. Joao Emmanuel Lourenço Gonçalves ahagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Tete Antonio, naho Salva Kiir Mayardit ahagararirwa na Minisitiri ushinzwe EAC Deng Kuolo. Ni inama ahanini yagarutse ku kwemeza imyanzuro yafashwe n'abaminisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ab'ingabo bo muri iyi miryango irebana no kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yabaye nyuma y'iminsi hari agahenge hagati y'ingabo za leta ya FARDC ndetse na AFC M23. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye yakomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga no gufasha M23. Cyakora ruvuga ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kwirinda ibitero bya FARDC n'abo bafatanya birimo FDLR, Wazalendo n'abandi. Umukuru w'igihugu wari witabiriye iyi nama yagarutse ku kuba u Rwanda rugikomeje kugaragaza impungenge z'umutekano warwo kuko hakiri abishaka kuwuhungabanya, agaragaza ko bikwiye gukemuka. Yagize ati u Rwanda ruracyafite impungenge ku mutekano wacu, ati kandi ikigomba gukemurwa mu rwego rwo gukemura ibibazo by'ibindi bihugu harimo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo. Iyo tuvuga ubusugire no kubaha imbibi, ibyo bigomba gukorwa kuri buri gihugu. Buri gihugu gikwiye kubahirwa imbibi n'ubusugire bwacyo. Perezida Kagame yakomeje agira ati iyo ushaka ko intambara irangira ushyira iherezo ku karengane,
urangiza ibibazo bya politiki bitari ku baturage bawe gusa, ahubwo biri no ku bandi barimo n'abaturanyi bawe bigiraho ingaruka. Perezida Kagame yasabye ko buri umwe akwiye kugira uruhare ngo ibibazo by'umutekano muri Kongo birangire. Nta dusoreje amakuru twe twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bayi bayi.